U okviru istorije moderne i savremene umetnosti jedan od najvažnijih fenomena sa kojim započinje zapravo moderno doba jeste impresionizam. Impresionizam jeste pokret koji je dobio sam naziv upravo po jednoj slici Claudea Moneta koja se nazivala Impresija rađanja sunca. Ta slika koja je izazvala veoma velike kontraverze i koja se razlikovala od tradicionalnog slikarstva jeste zapravo predstavljala jedan prikaz prirodnog, atmosferskog događaja koji se dešava u prirodi i koji je zapravo oslikavao jednu vrstu posmatranja prirode od strane umetnika koji je želeo tu svoju observaciju sada da prenese posmatračima na platnu. Ono što je najkarakterističnije za umetnost i za istoriju umetnosti impresionizma jeste zapravo da umetnici u tom stvaralačkom periodu, kada nastaju najveći broj radova umetnika poput Eduarda Manea, Claudea Moneta, Sislija, Pisaroa, Renoira i mnogih drugih, ali isto tako, ja moram da napomenem, i umetnica kakva su Berta Morisot ili druge žene impresionistkinje koje su takođe zaslužne za ovaj period i za umetnost ovog perioda, da u tom periodu umetnici zapravo rade na jednoj secesiji, na jednom odvajanju od tradicije umetničkih akademija i da se posvećuju u potpunosti samostalnom istraživanju i prenošenju ideje kroz platno. Ono što zanima umetnike impresionizma jeste pre svega svetlost, istraživanje atmosferskih prilika u samoj prirodi, ali isto tako i interakcije između umetnika, prirode i umetničkog platna. Na koji način to biva realizovano? Umetnici se više, bez obzira što su akademski obrazovani i što su zapravo školovani da veoma dobro poznaju i anatomiju i perspektivu i tako dalje, ne drže se postulata koji su zacrtani u akademskom načinu istraživanja slike, nego odlaze u prirodu i svojim sopstvenim delovanjem daju zapravo utisak o samoj toj prirodi. Naravno da slika jeste i dalje konstrukcija, da ona predstavlja imaginarno polje za jednog umetnika, ali evo sada možemo da vidimo kako su izgledale te slike. Pred nama se nalazi jedna od ovo je slika Impresija rađanja sunca i nastala 1872. 1873. godine, koja praktično predstavlja amblem ovog umetničkog pravca. Postavlja se pitanje šta mi vidimo na ovoj slici i zbog čega je ova slika važna i zbog čega ona predstavlja tu jednu okosnicu između tradicionalnog slikarstva i novog modernog slikarstva. Ono što je veoma važno i što ja stalno govorim studentima jeste da treba gledati slike. I prosto slika nama govori. Kao što umetnik preko platna želi da prenese svoju ideju, isto tako slika, budući da je ona samostalno krenula da živi nakon mnogih godina, decenija, pa čak i vekova, ona je prosto ta koja nama sada posredstvom umetnika prenosi prosto svoju poruku. I šta sad vidimo na ovoj slici? Vidimo jedan pejzaž koji oslikava vodu, vidimo rađanje sunca, vidimo u izmaglici delove grada i vidimo siluete brodića, odnosno ribara na površini te vode. Šta je ovde neuobičajeno? I šta je to gledano sa pozicije posmatrača 7. i 8. decenije 19. veka? Šta je to neobičajeno? Ja postavljam pitanje. Neobičajeno to što se sada slikar više ne koristi gotovo uopšte crnom bojom, koja je bila dominantna u tradiciji akademija, slikarstva chiaroscuro. Umetnik sada koristi pastelne tonove, koristi svetle boje i koristi boje, dakle ne boje kao što su bele i crna, kako bi definisao platno. Šta je još neuobičajeno?
Ono što je veoma značajno jeste da preko četkice, preko svog tog energetskog naboja koji oslikava umetnički temperament i umetnički rukopis umetnika, mi možemo da vidimo te različite prosto tragove umetničkog delovanja na samoj slici. I to je ta energija koju on sada želi da prenese posmatraču. Dakle, umetnik je sastavio jednu sliku potpuno nekonvencionalnim za to vreme elementima kao što možemo da vidimo na ovoj slici. Uz Moneta, uz Claude Moneta, Renoir i Pissarro jesu drugi umetnici koji su takođe obeležili ovaj pravac i možemo da vidimo na ovim slikama šta je tematika, odnosno šta je to sadržaj impresionističkih slika. Dakle, to jeste priroda koja se nalazi izvan samog grada Pariza, to jesu prikazi seoskih pejzaža, ali ne samo seoskih, idiličnih pejzaža sa vodom, sa lokvanjima, istraživanje procesa svetlosti i senke u samoj prirodi. Potom ljudska figura, ženska figura, figura dece, figura intimnog, možemo da kažemo, žara, dakle, prostora intimnosti običnih ljudi ili ljudi koji zaslužuju pažnju umetnika koji se nalaze sada u prostoru prirode. Svi ti sadržaji su sada dati potpuno na jedan drugačiji način, dakle linije, konture, figure su dosta mekše nego što je to bilo u tradicionalnom slikarstvu, boje su pastelne, jako puno svetlosti u ovim bojama. Svetlost je bila jedna vrsta obsesije umetnika, pa tako recimo kada predstavlja Ruansku katedralu, Claude Monet je bio u poziciji da slika po nekoliko serija slika iste građevine, gde je pratio promene svetla i senke na samoj građevini u toku dana u zavisnosti od senke sunca koja se dešavala na ovoj građevini u toku jednog dana. Takođe, lokvanji su deo posebne serije njegovih slika, gde je on zapravo išao gotovo u svojim poslednjim radovima do apstrakcije u definisanju ovakvog jednog umetničkog dela i ovakvog jednog prosto prikaza prirode. Ono što je veoma važno da se kaže za impresionizam jeste pre svega društveni život, odnosno društveni okvir. Šta je to što definiše jednog umetnika impresionistu? Ko je on? On je pre svega građanin Pariza, on je neko ko učestvuje u društvenom životu, on je neko koga zanima gradski život. Dakle, ne više prostor manastira, sela, dvora, nego praktično muzej grada i gradski život jeste nešto što je identitet umetnika impresionizma.